Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Da gajeng sokya halor gajeng akam master roll da ubrio ubamde trajela. Haga tenat rekam sarkar, haga pratrik naiweng arajal arpulai kena yalam ka Riboy Youth Welfare Organization RBYWO. Kilalit bantu klar halor ka negamat, da kabalit bani kendo yuba oti lengwa u Joint Director ka Soil and Water Conservation Research and Training Conservation Training Institute. Bernihat halor ka jing temu ban aikam yau ni ubrio ubamde trajela. Hagani ke jinglet jongka RBYWO bantu klar halor kania dalam kemat uba Elvis Kursian Vice President uba Kenny Nongrum General Secretary rengkat bat kibai-kibai. Kila dawa bandai ban wengkam no mardor ya Ujyoti Das ubana Nalbari Assam ubale akam master role na dua kasitarik menta ubnai hagani ke tenat rekam sarkar. Uba Elvis Kursian habaikiran bakilat patai kubor ula pendram jor ya kani ke jingle jong ketenat Soil and Water Conservation bantung kam yu briau ubam day trajela ko master role da kabakam makani ke day ke jingyu oraj ko hok jong trajela kibari hok ban yokam ula kentho teng eru da gabaong bagaseng kali yo jing tip balatung kam ya uni ubriau ha kani ketenat sarkar day hadin ke jingdon keti ban hukum ya kani ketenat bantung kam yu dagi beri kebadan ha kabor ha ke sarkar jela Meghalaya. Kababtha yu director bantung kam ya Ujyoti Das. Uba Kersian ulong susu bagaseng hi keladawa mardor na ketenat Soil and Water Conservation bagi di ban wengkam no mardor ya unu brio na post master role. Bat ban ai ni kabha asgi brio iban na jela Meghalaya. Da ka babenrap ru bahalor kene kamat keseng kelepentip show Deputy Commissioner ka District Riboy halor kene ke jingle don board jong director ketenat Soil and Water Conservation. Awak yang kejing ban weng no ya kawai ke brio kepada ka nak kawai pak jela nak jingle don board nalor bentung master roll. Te kumi kaleng aseng ngi wan bandawa ne bade ban weng no mardor. Markat kum ke jingin jar ke jing ka jela jungi sibun ngi ui hakini kiski ba benta. Ki bon ki kena samla ki bamdon kam dan jam en rai hakani ki department ban ngilap menta bakadon ke jingthong sop ne ke jingthong wat ikam masterol balai hani hapot jela jungi umdan mo tang itai balak ban rai masterol ban ong no ane umdan mo ti kena pule ki jungi ki balak ban ni compare pat ni compete bat ki wei ki ban ko ke jela hadu ba tang ikam masterol ro la hawan ra no nak wei pat ke jela te kalwak basahim kalong ba ngi nak lengasang ngimla ban pedang kane ngi dawa ban na kani ka office baka day ban weng no isundan ya kani ka jingthong ya kani ka nong tray masterol kepada day nak wei pat ke jela na kaleng joint director ko ong ba kawan ka order najrong tengi pit najrong ila sutho e kata tengi na kaleng ka senghi ngi dawa pat ya director ba day ban le wud no mardon nginem la ban api ka pon mal kani kamlong ka kam kena rit kala ban ong ba da ka ba ngin su thong la na ne ngin su recommend la ne ngin su aibor nalor ban su thong yano kumbangi layaki kat ne kasfang ka reservation policy ring ilap penban hane kalong penban da ka recommendation policy